अहानबदा हाउस फौबगी मरोइबा पाउ पिजदरे तुंगी चारोल सुरोलदा इंग तफा नुंगाई याइफबा खुनाय अमा पिरमनबा पुनबगी पांगल सागतपा मथौ ताइ हाइना हानगी यूएनएलएफ के चेयरमैन आर.के. मेगेन हाइख्रे खुरुमजरी Am-Istv पाउ मिरंग ताबिरिबा पुनमकपु तराम नोकचरी हाउस फौबगी मरोइबा पाउसिंग मियामदा पिजरी तुंगी चारोल सुरोलदा इंग तफा नुंगाई याइफबा खुनाय अमा पिरमनबा अपुनबगी पांगल सागतपा मथौ ताइ हाइना हानगी यूएनएलएफ के चेयरमैन आर.के. मेगेन खुंद्राकम केंद्र तेंगबांग लुफना सिंदुना कुकी लांदा केंद्र सिदगी लैखिद्रबा अथौब तरागी इमुंग मनुंगदा तेंगबांग पिबगी थौरमदा हाइख्रे युमनाम खुनौदा लैबा नोंथोंगबम राजेंद्रगी युमदा पांगथोकपा थौरमदुदा खुंद्राकम केंद्र तेंगबांग लुफ अमदी विलेज प्रोटेक्शन फोर्स की थौपुब सिंगसु सरुग्या के लैखिद्रबा अथौब तरागी इमुंग मनुंगी मियोय सिंगदा हंदक अहुमलक सुब ओइना सेल गी मतेंग पिदुना इकाई खुमनबु उत्पदा नतना लैखिद्रबा अथौबा हाउबिजम सोमेन कुमार अमदी अथौबा नंदैबम रोजेन गी लोइनबीदा इलेक्ट्रिक फिशाकोन अमममसु खुसिनकी आर.के. मेगेन मखा तारदुना इरेबाकी दमक थवाइना पोंथा पिख्रबा थौब सिंग असि मखोइना लैखिदबा मतमददी अथौबा मिंथोन पिदुना लैबाक मियाम हुफना महाकी मथौ मंगम पांगथोकपदा सरुग्यारमी मथंगी सहीदगी दि कनानासु निंगसिंग दबगोम तौरिबसी तौदनबा लैखिद्रबा मियोय अदुगी इमुंग मनुंगी मियोय सिंग अदु खुंगंग लैकाइगा पुन्ना हिंगमिनबा मथौ ताइ हंदक थोकलिबा कुकी अमदी मैतै अनिगी मरक्ता थोकलिबा लान असि मैतै खुनाय असि नमथननबा सिनबा कनागुंबा खरन सिनबा लानी हाइबसी लोइन खंगनरबा वाफमनी मरमदुना अखोय अपुनबगी पांगन सागतपा नतना अतोप उपाय अमा लैरोय हाइकी मसी सफल हैंगलेबा लंबी थोंग या पाप लंबी थोंग समथवा फजन एयरपोर्ट के गटवा अचो एरोप्लेन पायदना माले मसे यामना पिक्सलनबा इंटरनेट की मता अमदी चतुर कैसे भी खुदों चावा मैं आमा खुदों को तमसले माले मसे खुदों का पाकर ओरे हैं बिचारी अदो में साइंस एंड टेक्नोलॉजी दी अदो सफल लबा मतलब ओरे बसे इस्ता अकोई भी कैसे ना करना वाला वाले हैं सफल तो भी कोई ले कोई मसे हाथ ना बा आना बा अदो में ननी मतलब तो खाना रो भी मदा होजी खाने को पूरा मामा तो उसे अकोई से सफल लिब्रा सफल द प्राइस थौरमदुदा नोंथोंगबम राजेंद्रना अखोय मैतेसी लांद सोकपो ओइरो लैखिदबबु ओइरो सोशल मीडिया दा थागतुना मियामदगी मतेंग निबगी चटनबी अमा तौरकलिबासी केंद्रगी लैरिबा मिहुतसिंग अदुना थौसादबतगी तौरकपनी मसिगुंबसी तारु उरुबदा नुंगाइतबा फावी हाइखी मैतै एबा सोसाइटी सिदा लांद सोखिबा मयाम उबिरमगनी अदुदा सोखिबने रेको फेसबुक दा थागलकपा अदो पाउचे दा हपपा अरेदु आई लाइन मंगमद्रे खर लाइन बियो आई जीपे नंबर हाप सिदा पैसा का कापियो का न तौरको मतम सिदा मखोइन थवै कोठा पी से करिगिनो मखोइन सोइ से करिगिनो जे अको सोसाइटी दा मैतै को जे ताउ लेबु मा लै अको गी नंदा ते थुगाइने मोन को लांचेन दा थवै था कि दुनिया दा पैसा ताइ का लाइन बाउना ब्र मदु फेसबुक दा हाप होना ब्र पाउचे दा हाप होना ब्र ने तो मैतै हाप इने एवल लंदन दा लेबा एलिस केंद्र दुगी लुचिंगो लंगी लेना तो सोलक मयाम सु लेना सिंगो कान दी अकोय लोइन मांग की भाई तार लोइन मांग की म्यांमार की सरंगनबा फिबम असी मखा ताना लैरिबना इंडिया दा मरुइना नॉर्थ ईस्ट ता सोखलिबा सिंग असे थेंगनबा तोंगान तोंगान बमिदेंगदगी थबक पाइखटपा मथौताई हाइना साउथ ईस्ट एशिया एंड ओशिनिया सेंटर ऑफ द MPIDSA न्यू दिल्ली की रिसर्च फेलो डॉक्टर ओम प्रकाश दास ना जियोपॉलिटिकल डेवलपमेंट्स इन मणिपुर एंड इट्स इंपैक्ट ऑन इंडो म्यांमार बॉर्डर विथ स्पेशल फोकस ऑन मणिपुर हाइबसिदा मणिपुर यूनिवर्सिटी की VC कोर्ट हॉल दा पांगथोकपा गेस्ट लेक्चर की थरमदा हाइक्रे थरमदुदा डायरेक्टर जनरल असम राइफल्स लेफ्टिनेंट जनरल विकास लखेरा मणिपुर यूनिवर्सिटी की VC प्रोफेसर नाउरेम लोकेंद्रा सेक्रेटरी एडवाइजर कुलदीप सिंह मणिपुर गवर्नमेंट की ऑफिशियल सिंह जर्नलिस्ट रिटायर्ड मिलिट्री ऑफिसर सिंह एकेडमिशियन अमदे महिरोइसना सरुग्या के डॉक्टर ओम प्रकाश दास न मखा ताना हाइकिबदा म्यांमार दा हौजिक लैबा आर्म कॉन्फ्लिक्ट इथनिक टेंशन अमसुंग पॉलिटिकल इनस्टेबिलिटी की लैतादबा असी लोइशिंदबना ड्रग ट्रैफिकिंग आर्म स्मगलिंग ओपियम कल्टिवेशन की चांग असी हनगलाकले इलीगल ओइना खुटलाई पुसिलकपसी म्यांमार की सिविल वार लोहेंदे अमसुंग इंडिया के नॉर्थ ईस्ट के लालहोब सिंगदा खुटलाई यहोलक्तुना इंटरनल टेंशन थोखले मखाताना बॉर्डर फेंसिंग निंगथिना पाइखटपगी तंगाई फदबलै हाइकी
Kuntramari Suba Manipuri Longi Numit Amasung Mapan Suba Manipuri Youth Front of Assam MYFA Ge Mapok Kumon Thoram Bijoy Govinda Mandaf Kamranga Kasarda Manipur Youth Front of Manipur MYFA Amadi Maite Irol Yek Loine Selon Apun Belof Assam Milanga Kusam Naduna Pangthokre Thoramaduda Am-Istv Advisor Sakhom Kamlakanta Amadi MYFA na Assam da Loan Gidamakta Honakibasi Singthaduna Loiva Nairoi Nipan Suba Sedul Chankiba Loan Asigi Fangpam Tokba Hak Aikoisu Fangna Bahonaba Matautare Haiki Kaisam Vidyapatina MYFA na 2016 Daging Asi forward join a Kundariba Manipuri Kunai Asigi Damak Honarapasi Miyamna Hena Kangnarabani NRC CAA COVID Associate Official Language Movement Gimatang da Singthaduna Loiva Nairoi the Bakudol Tambiki Haiki Ek per ma ke naam Wakhalonda Zerio John 1 Gimireng Makhada Kunthongan B Upper Primary School na senduna malem kaitharakliba ainga sage kharadang orabasu fagananaba pandam da uchara kya thakre uchara thabagi thoramadu da school asigi oza sing mahiroi sing SMC member sing amudsung laikai gi myo sing na sarugya khi uchara thabadu da yongchak laihau haikru drumstick nobab na chungba punna uchara chanirom thaki Hauzik Pagi Martha Tin Perfect Amtang Luxury. Honglakliba punsigi lambi sida araiba chaba yaba makhai sasinari adone hidak langthak kayama sadaba yarakte sasilliba singduna adomgi liver da kayam sokhalli khangbibra liver nabu soklaba chaning thakningba phawdaba puk nungaitaba khong hamba nungairaktaba amadi kuchu kumen senghallakti khuding maksibu ngakthok ke hairabadi Jolip 100% natural syrup amadi capsule Jolip 100% natural syrup and capsule Dada Ibe makigano. Alda betamo. Sige yung se next time tinacheksin na laksilo ka tamro banine. Dadarang se juhar habaga amta kiderbo. Asum na mayam na machalbo option dugum. Masige yung masibu asoya ngan ko kada batagi. Next time tina napseli. Next time juhar habaga ngat ko na basem bani. Zaman technology siya na bana concrete ka tok na tinaba matanda. Kapamul amuk kena angle adli. Next TMT strength is in the way. Matamgi nungsit nungsa amadi ainga sana maram moiraga lok tungba amadi khubana singba tatana thohalli pumna maksibu khudakta phanba ngamlaba Capidon cup syrup 100% herbal product ni lok khubada natana nakmahi chelaba amadi khangnau mareng chatlaga lok kangkhu khuraba Capidon cup syrup thakpiu Capidon cup syrup lagliba punsigi lambi sida araiba chaba yaba makhai sasinari adone hidak langthak kayama sadaba yarakte sasilliba singduna adomgi liver da kayam sokhalli khangbibra liver nabu soklaba chaning thakningba phawdaba puk nungaitaba khong hamba nungairaktaba amadi kuchu kumen senghallakti khuding maksibu ngakthok ke hairabadi Jolip 100% natural syrup amadi capsule Jolip 100% natural syrup and capsule Dada Ibe makigano. Alda betamo. Sige yung se next time tinacheksin na laksilo ka tamro banine. Dadarang se juhar habaga amta kiderbo. Asum na mayam na machalbo option dugum. Masige yung masibu asoya ngan ko kada batagi. Next time tina napseli. Next time juhar habaga ngat ko na basem bani. Zaman technology siya na bana concrete ka tok na tinaba matanda. Kapamul amuk kena angle adli. TMT strength is in the way. Matamgi nungsit nungsa amadi ainga sana maram moiraga lok tungba amadi khubana singba tatana thohalli pumna maksibu khudakta phanba ngamlaba Capidon cup syrup 100% herbal product ni lok khubada natana nakmahi chelaba amadi khangnau mareng chatlaga lok kangkhu khuraba Capidon cup syrup thakpiu Capidon cup syrup Breaking Matungda Mayamba Mukahana Taramnok Churi Lone Namakata Pau Pizari Manipur State Parishad Assam Maru Loshang Silcherna Silangduna Kuntramari Suba Manipuri Lon Ginume Thauram Parishad Asigi Silcherda Laiba Maru Sanglenda Pangthokre Manipur State Parishad Assam Maru Loshang Silchergi Maru Oiba Mioi Kyana Sarugyakiba Thoramadu Wangang Kiba Singna Manipuri Lon Angasi Maru Oiba Thak asi yongna ba hona bada chobo thodang lauki balai kraba oja sing amadi ahalaman singbo ningsing laduna makhoina aikoi gi damak tawbiram ba thodang kaya adubu kaufom thokte makhoina awana kaya mayokna dana lon asibo bharat ki संविधान gi nipan suba sedulda chanbiram duna manipuri furu pustak taglambani ngasigi mirol aikhoina manipuri lon amadi manipuri medium school singbo mutanana ba hona bas haivasi aikoi gi thodang ni haiba wafam sing fongdokna ki
ICR NINFET Kolkata Amadi Department of Agriculture Government of Manipur ki mereng makhada Krishi Vigyan Kendra Thawal na sinduna extraction, processing, value addition and product development from pineapple leaf fiber haibasida numitarani chupna chathagadaba kihom farmers singi oiba skill development program ama KVK Thawal da hokre kihom gi manadagi karamna scientific oiba maongda lang sungdoktuna fi sagadage amadi karamna senmilon da chakharhangadage haiba hiramda numitarani chufna tongan ba topic singda khananainagadaba training program adu hokdok MSME Technology Center Infalgi Deputy Director Dr. Sinam Joren Tomba Maiteina Manipuri se Mahosa Lairembina Hiram Kudingda Watapadana Tambiram Lavalam Damamane Kangdabadagi Lemduna Amadi Manghanduna Lairambani Ngasidi Kiho Manadagi Lang Sungdoktuna Fi Saba Yare Havase Kangle Taubal District Kumba Kiho Mana Puthokpa Kihom Yamna Puthokpa District Asigi Farmer Singidama Kiam the Chauba Kanaba Amane Training Asigi Kanaba se Farmer Singna Mapungfana Lobi Ho Haiki KVK Thawal ga senbidana sailam jam chiga chanaba pothok amasu oiriba kihom yaw paisa si hai khatang da tate magi koina ani basaruk ni kana da basaruk ne na hundoiba mana da su sa lokna leiri ana gi mong da among da gi lang sungdo matum da di koina kana dre ani mane na kanari ba mana da su sa sapi orme adumba asi da gi obduri ba training program si su kana da pot ne basak ne haram do adu da gi koi gi lan unthok chabagi adumba khangmin na ba takpi ba tambi ba adu gi training program amani KVK Thaubalgi SMS Home Science RK Lembisnana Aikhogi Manipura Matam Kuinadagi Manghanduna Aremba Port Amagumna Laireklabaki Hongi Manase Kolkata Ninfet Sathi Kauba Accelerator Ama Sizinaduna KVK Thaubalna Changing Tobada Langoina Sungdoktuna Sizinaba Yare Habasi Kangbadagi Lamdam Asigi Kihom Farmer Singbu Hena Haitoi Singtoina Nabaginamak Training Program Asi Anirak Subo Ena Pangtopani Haiki Mana sitting agar koina bagi language kuno pada bagi procedure maka khai ba accelerator sing in pet tagi koina Kolkata dagi lauraga trial ta urakanda yam bagi product si puthok pada yam marang kaina phajaba yam adum ma phajaba fiber maka phangam badagi koina in continuation ta urakanda da badagi report to koina in pet pira kana in pet tagi su kogi product ama sina ga swai popularize so sida koina sponsor training wana ni tarani ki mamang su topic re handa kisina ni rak su bani Manipur Olympic Association ki makhada Thawal District Olympic Association sinduna lakliba September kungamari dagi kungani fauba Thawal District ki tongan ba ground venue singda discipline kunda chathagadoriba first ever District Olympic Games 2025-2026 mai pakna pangthok pangamna bagidamak organizing committee semkre Thawal District ki Deputy Commissioner ki office conference hall da DC Thawal hana kamaina preside togduna pangthokiba anoba committee sembagi mifamaduda senior SP Thawal yauna district asida leiba district level Sports Association Singi Luchingba Singh, CNA Sports Sensitizer Singh, Social Organization Singi Luchingba Singh, Institute Organization Singi Head Singh, District Administration ki Makhadalaiba DLO Singh Kayana Sarugya ke, DC Thawal Hana Kamaibu, Organizing Chairman Thawal District Olympic Association ki President M. Mani Singhbu, Working Chairman, Organizing Secretary Oina M. Madhushadon Singh Yauna tongan member Singh Khankre, Committee Sigi Organizing Chairman Oina Khankraba DC Thawal Hana Kamai Amade, Vice Chairman Oina Khankraba Senior SP Thawal Sibananda Survey Anina Numit Mangani Chupna Sathagadoriva First District Olympic Games Asida District Administration Thawal Amade District Police Thawal gi Makhada Pangba Yaba Mateng Pungba Pangani tongan discipline Kungamathoida Nupamacha Chanipanga Humputra Manga Amade Nupimacha Chamriga Humputra Taret Punna District Asiki Sanroi Lising Amaga Chamapan Yankaina Sarugyaduna Pangtokadoriba Games Asibu Mai Paknana Bahonabada Amade Lamdamasi the Sports Ki Movement Yangsinanaba Amasung Sanore Kaya Semganana Bahonabada District Asiki Praja Section Kudingna Sogat Piu Haina Apil Toki Loislakpada Hauzik Fawaki Maruiba Pau Amuka Hanna Pizari Tungi Sarol Surol da ing tapanungay fabak kunay ama piramna na bapun bagi panggal sagat pa mathog dai haina hanagi UNLF ki chairman RK Megana High Grade Hauzik Fawagi anadi Manipuri pau matang sa loijare medeng tabi di bapun amaku amuka hanna kurunjari